دما خوش ببینرین هجه رو 14 ایران 2022 روزان روزا چهارشنبه بویر و گشتن هر سرکه و هری بالکشین ل سرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بیکن. بله جارکتن دما خوش ببینرین هجه دشمناهی بسالان یا نابرا آذری و ارمنیان ده بداوی نابه لخطا سنوریوان هر دو ولاتان جارکدن شهر گربویه جبر شهر حتی نهاج هر دو آلیان نیزی 100 کس مرنه آلی حفظ ایریش توانبار دکن روسیه جبر روشا لحرم آرام ببر رکخستنا پیمانا اولکاری یا کلکتیف یا تطبیقات کودفاقه که لشکریه جی دشین حرمی. Azerbaycanê şeva duşem sêşemê bomba bardûmaneke giran li gelek herêmên Ermenistanê kir. Li ser sînor şerekî mezin qewimî. Ուզում եմ ընդգծել, որ պաշտոնական լրատվությունը Serokwezîrê Ermenistanê Nikol Paşinyan doh bi daxuyaniyekê ragihand ku 49 leşkerên Ermen hatine kuştin û dibe ku bîlanço girantir bibe. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Wezareta Parastinê ya Azerbaycanê jî êvara heman rojê daxuyaniyeke nivîskî weşand û diyar kir ku 5 leşkerên wan hatine kuştin. Di daxuyaniyê de hat îddia kirin ku şer ji ber provîkasyona Ermen qewimî ye. Ev şer di demekê de qewimî ku Rûsya ya ku ji sala 2020 ve weke hêza aştiyê li herêmê ye li Ukraynayê şer dike. Rûsya ku navbeynkariyan ji aliyan re dike, ragihand ku ji saet 8 yê 13 îlonê opê ve agirbest ketiye meryetê. Lêbelê li gorî Wezareta Parastinê ya Ermenistanê, Azerbaycanê sibaha çarşemê jî herêm topbaran kir. 18:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի որոշ Wezareta Parastinê ya Ermenistanê got, rewşa aloz a li ser sînorê Azerbaycan Ermenistanê hîn jî dewam dike. Civaka navneteweyî jî ji bo agirbesteke lezgîn bang kir. Yekîtiya Ewropayê xwest dawî li dijminatiyê bêanîn. So many colleagues who are not only here today, but are quite literally doing this every day. Wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê Antonio Blinken bang li rêveberên Azerbaycan û Ermenistanê kir ku peymaneke aştiyê çê bikin. Konseya Ewlekariyê ya rêxistina peymana ewlekariyê ya kolektiv ku îtîfaqeke leşkeriye û Rûsya serkêşiyê jê re dike, li ser daxwaza Erîvanê roja sêşemê li hevkom bûn. Cet objectif y réunit les forces vives de la nation. Serokkomarê Ferensa Emmanuel Macron jî xwest tavîlê dawî li dijminatiyê bêanîn û agirbestek bêpêkanîn. Macron biriya telefonê bi Serokwezîrê Azerbaycanê İlham Alîyev re axivî û bang li Bakûyê kir ku li gorî agirbesta bi Ermenistanê tev bigere. Macron her wiha ragihand ku Fransa wê vî şerî bixe rojeva Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî. Li gorî pisporan şerê Ukraynayê hevsengiya hêzan a li herêmê guhert. Tê gotin Bakû vê yekê ji bo xwe weke firsin dibîne û hewl da hîn bêhtir tawîzan ji Ermenistanê bistîne. Dewleta Tirk jî du roj beriya vî şerê dawî gelek çekên nû bir Bakûyê. Hat ragihandin ku di dema êrîşan de dronên Tirk jî li herêmê digeriyan. Mina Erivan û Bakûyê di navbera Tacikistan û Qirgizistanê de jî alozî heye heta par ev alozî geşt asta ku êdî ya metirsdar û derketana şereke di navbera her du welatan de demekî ku wiha de careke din li snorê van welatan şer derket, Tacikistanê ragihand ku di bûyerê de leşkerekî wan hatiye kuştin. 2021 ji ber aloziya di navbera Qirgizistan û Tacikistanê her du welat hatibûn ber asta şerekî mezin. Careke din li sînorê van welatan atmosfêreke şer derketiye pêş. Hat ragihandin ku di şerê di navbera parêzvanên sînor yên Qirgiz û Tacîk de leşkerekî Tacîk jiyana xwe jî dest daye.
جالیه دم و هتان ها ریوبریا قرغیزستانê derbarê kuştî û birîndaran de daxuyaniyek nedaye. Aliyê Tacikistanê ragihand ku hêzên sînorên Qirgizistanê aliyê wan gulebaran kirine. Di bûyerê de leşkerekî Tacikistanî hatiye kuştin û du leşker jî birîndar bûne. Jaliyekî din ve Qirgizistan leşkerên Tacikistanê boyeke sûcdar dikin, ku li herêmeke sînorê wê nehatiye diyarkirin, xwe bicih kirine. Di navbera her du welatên gobargehên leşkerî yên Rûsyayê hene, hevalbendên Moskow ne. Ji ber nakokiyên li ser sînor, gelek caran alozî derdikeve. Nîsana 2021 dema got her du aliyan leşker şandin herêmê, aloziya di navbera welatiyên her du welatan de li ser sînor zêde bû. Ev metirsî wê demê bi agirbestê ji holê hatibû rakirin. Di meha çileya îsal de, di navbera parêzvanên sînor de şerrekî demkur derketibû. Tê çaverêkirin, gorêberên Qirgiz û Tacîk vê hefteyê li Uzbekistanê beşdarî lûtkeya rexistina hevkariya şangahiyê bibin. روسیا روش به روش آرمانجا خویا لی اوکراینی دورتر دیکه و هیزن اوکراینی پشت ایریشا دجبر یا داین دست پیکرن حتی نها لخارکوی بیتری 300 نشته جهگه بجبن کنترول روسیای درخستیه تنی لحرمی جه صدی 15 خاکا ولاد بن کنترول روسیای دمایه لآلیه کدن سروکا کمیسیون یکیتیا اوروپای گوت جزاین لدیش روسیای وی دوام بکه او حکومتا موسکو وی لپیشبری وان تیک بچه. ارتشا روسیا د نوا 6 مهن ji êrişa li ser Ukraynayê de nekişt armanca xwe. Şer dijwar dibe û li rojhilatê welat li hêzên Rûsya teng dibe. Artêşa Rûsya li herêma Xarkov derb li ser derbê dixwe. Li herêmê êrişa dijberiya hêzên Ukraynayê dayî destpêkirin, roj bi roj zêdetir herêman kontrol dike. Herî dawî, artêşa Ukraynayê bajarê Belalkiliya yê Xarkovê kontrol kir. Cîgira Wezareta Parastinê ya Ukrayna, Hanna Malyar, ev yek di daxuyaniya çapemeniya rojane de piştrast kir. Malyar diyar kir ku ji 6 îlonê ve nêzî 3800 kilometre çar goşe ji hêzên Rûsya paş de hatiye standin û wiha hat gotin. Pêtirî 300 cihên niştecihan û nêzî 150,000 welatiyên me yên dîl hatibûn girtin hatin xelaskirin. Malyar daxuya kirin ku êrişên li dijî hêzên Rûsya yên li herêmên dewam dikin û heta ku herêma Xarkovê bi temamî were kontrol kirin wê bidome. Waliyê rêveberiya leşkeriya herêma Xarkovê, Oleg Sinigobag di daxuyaniya xwe de dazanîn ku beriya êrişa dijber a artêşa Ukraynayê ji sedî 30 herêma Xarkovê di destê hêzên Rûsyayê de bû û îro ev rêje ji sedî 15 ye. Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen diyar kir ku ji ber şerê Ukraynayê pêvajoyeke dijwar li pêşiya aboriya Ewropayê ye. Lê piştgiriya ji bo Kiev û cezayên li dijî Rûsyayê wê dewam bikin. Von der Leyen di axaftina xwe ya li ser stîtuya Yekîtiyê ya Parlamentoya Ewropayê de destnîşan kir ku cezayên li ser Rûsyayê bandora rast e û wê bidome. Von der Leyen di civîna Parlamentoya Ewropayê de ku hevjîna serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî, Olena Zelenskî weke mêvana rûmetê tê de beşdar bû û got Putin wê têk biçe û Ewropayê wê bi ser bikeve. Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropayê tekez kir ku ji bilê Ukraynayê welatên Moldova, Gürcistan û welatên Balkana Rojava jî beşeke ji malbata Ewropayê ne. Von der Leyen xîtabê van welatan kir û got hûn beşek ji malbata me ne. Hûn siberoja yekîtiya me ne, yekîtiya me bêyî we temam nabe.
وڵاتên Ewropa ji bo şerê li Ukraynayê dawî bibe zextên li ser Rûsyayê dewam dikin. Almanya û Fransa jî ji bo vê yekê serkişî ji welatên Yekîtiya Ewropayê re dike. Serokwezîrê Almanyayê Olaf Scholz ji serokê Rûsyayê Putin re teqezî li ser pêwîstiya çareseriyeke dîplomatîk a di şerê li Ukraynayê de kir. Serokwezîrê Almanyayê Olaf Scholz bi serokê Rûsyayê Vladimir Putin re peywendiyeke telîfonî pêkanî. Li gorî daxuyaniya berdevkê hikûmeta Alman, di hevdîtina gonêzî 9 deqeyî dewam kir, her du lîderan bi giranî şerê Rûsyayê li dijî Ukraynayê û encamên wê gotûbêj kirin. Serokwezîr Scholz di hevdîtinê de balkişan ser giringiya rewşa şerê li dijî Ukraynayê û daxwaza çareseriyeke diplomatîk kir. Di daxuyaniyê de hat gotin, Go Scholz israr kir, go di demekekin de çareseriyeke diplomatîk li ser bingeha Agirbestê, vekişandina temam a leşkerên Rûsya û rêzdayîna bo yekpercebûna axa Ukraynayê were kirin. Scholz herûha teqezî li ser wê yekê jî kir, go pêngavên nû yên Rûsya ji bo axa Ukraynayê li ser axa wê zêde bike, wê neyê pejirandin û bê bersiv jî nemîne. Yek ji rojeva din a lîderan, rewşa santrala nuklerî ya Zaporojya bû. Scholz îşaret bi pêwistiya peydakirina ewlehiyê li santrala nuklerî û dûrketina ji her pêngavek goyê aloziyê zêde bike kiriye. Herûha daxwaz kir, go hemû tedbîrên ku ji hêla saziya Ajansa Enerjiya Atomê ya navnetewî ve hatiye pêşniyarkirin, were bicihî. Di hevdîtinê de hate diyarkirin, go Scholz ji Putin xwestiye, go bi tevahî peymana suîqasta genim, abnetewên yekbûyî û Tirkiye re bicih bîne. Koşka Krîmlênê jî li ser hevdîtina lîderan daxuyaniyek weşand. Li gorî daxuyaniya Krîmlên, Putin balkişandiye ser wê yekê, go Rûsya ji bo şandina gaza xwezayî welatekî bêbawer e. Lê ji ber cezayên welatên Rojavayî, xebatên Lêrînê li xeta boriya Nord Streama yekê nayê kirin. Serokwezîrê Almanyayê Scholz û serokê Rûsyayê Putin herî dawî di meha Gulanê de bi telîfonê axivîn. Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron jî beşdarî vê civînê bû. Şandeyeke berfireh ya Îranê ji bo civata giştî ya neteweyî bûyî berê xwe dide Amerîkayê, rêveberiya Tahranê ragihand ku di nava rojên pêş de wê Serokkomarê Îranê İbrahim Reîsî serdana Amerîkayê bike ji bo serdanê amadekariyên sereke jî bidawî bûne. Berpirsê Ofîsa Serokkomariya Îranê Xulam Hesên İsmaîlî li ser mijarê daxuyanê de got, niyeta Serokkomar heye îsal tevlî civîna civata giştiya neteweyî bûyî ya li New Yorkê bibe. Ji bo serdanê hemû amadekarî hatine kirin. Herçi qasî tê gotin ku Amerîka vîzên nade Serokkomarê Îranê, lê berpirsê Ofîsa Serokkomariya Îranê Xulam Hesên İsmaîlî amade nebû li ser vê mijarê baxive û got, piştî serdana Serokkomar a li Özbekistanê em ê vê mijarê zelal bikin. Ji do ve heftê û heftemîn civîna asayiya civata giştiya neteweyî bûyî li New Yorkê tê darxistin. Biryara ku di 20 îlonê de civîna civata giştiya neteweyî bûyî di asta bilind de bi tevlîbûna kesên yekem yên welat dest pê bike. Sala borî İbrahim Reîsî bi hinceta bi vîrusa koronayê ketiye, tevlî civîna civata giştiya neteweyî bûyî nebûbû. İbrahim Reîsî yek ji rayedarên Îranî ku ketiye lîsteya cezayan ya Amerîka û Ewropayê de. Ji ber ku salên 1980 de endamên lijneyê a pêkanîna cezayên darvekirina nêzî 30,000 girtî bû ketiye vê lîsteyê. Belê ji Îranê em bi Iraqê dewam bikin. Li Iraqê di nava rewşa aloz de amadekariyên bo serokwezîreke nû têkirin. Ji bo vê yekê jî lijneyeke sê alî di navbera aliyên Kurd, Sunnî û çarçoveyê hemahengê de hate avakirin. Berdevka hevpeymana Nasr Ayat Muzaffer ragihand ku lijneyeke sê alî di navbera aliyên Kurd, Sunne û çarçoveyê hemahengê de hatiye avakirin. Ev yek piştê ragihandina lijneya wê bi fermî navê namzetê ji bo serokwezîrtiyê were diyar kirin. Nasr Ayad di dewama axaftina xwe de destnîşan kir ku qonaxa niha nikare tehemûla kesayeteke binakok bike û namzetê çarçoveya hemahengî Mihemed Şia Sadûnî hêza îddiakirinê heye û got
کریزا سیاسی با آواکرنا حکومت که بداوی نبا او قناخا پیوستی به کسیت که خودی دستراتا سیاسی هیا لگوری آلیین سیاسی پارلمنتوی عراقی و پشتی داوی بونا مراسیما چل روژیا امام حسین دست به جوینا خوابکه او و پشتره چارچوه هماهنگیش با آواکرنا حکومت کار بده دست پیکرن. بله بینرین هجا به سالان دیمنین برنا زاروکن سومالی دوباره تینه دیتن زیکی زاروکان برچه ناین تیرکرن او جمرین جی ناین رزگار کرن و جاری جی مترسیان برنا بیتری 500,000 زاروکین برچه ین سومالی هیا جبر ویه که یونیسف بانگا آلیکاریا لزگین کرد. لسومالیا باوای که روزانه زاروک جبر برچیبونه دمرن. مترسیان مرنا زاروکان جی روز به روز زیادتر دبه. بردب که رخصنا فونا آلیکاریا زاروکان آناونتوی یا نتوی نکبویی جیمز آلدر درباره کریزا خوارنه یا لسومالیا داخویانی اکدا. جیمز آلدر راگهاند گوشبر برچیبونه مترسیان مرنا 513,000 و 505 زاروکی هیا. زاروکم به تمن ششمه حتا 5 سالی جبر کم خوارنه بلاوازبونا پاراستنا لاشره روبرونه. آلدر دیار کر گلگوری راپارن جالی تیمین وان و حاتیه بدستخستن جبر نبونا جه لنخوشخانیان پرانیا زاروکان لعردیتین درمان کرن. بردف که یونیسف بانگا آلیکاریا لزگین کر وها گوت اگر آلیکاریا که لزگین جوان را نه کرن و ده هفته هم پیش ده یک به یک جیانا خواه جدس بدن. ده هفته بوری ده رخصنا نتوی نکبوی بداخویانیه که هشیاریا پیکاتنا کارسته که مروی لسومالیا راگهاند بو. لگوری راپورا نتوی نکبویی دنابرا مها چلو تیرمه ده 730 زاروکین گل نابندین خودیبون دهاتن درمان کرن جیانا خواه جدس دانه. حکومت سومالیا 23 مجدار 2021 جبر زوابونا لسرانسری ولاد روشا لزگین راگهاند بو. لگوری رخصنا خورک و چاندنی یا نتوی نکبویی جسدی 8 سومالی بزوابونا دجوار تیدکوشن. هروها رخصنا تندرستی جیهانه جبو چارەسەریە قەیرانە مرۆڤیە لە وڵات بانگا ئالیکاریە لەزگین لە جیڤاکا ناونەتەوی کربوو. جنازی ملیکا الیزابتا دوامین هینا نهاتیه وشارتن و مراسم سردانا جنازه دوام دیگه تیگوتن هجمارا کسین وی جنازه ببینن و بگهجه 1 میلیون کسی به وی یکره کسین کدو خوازن سردان بکن و حتی 35 ساعتان دریزی ده بمینن. پشتی جنازه الیزابتا دوامین جه ادینبورگ و گراندن لندنی سردان دست بکر. سردان و حتی 19 ایلونی دوام بکن. حتی وی دمیتی گوتن 1 میلیون کس سردان جنازه بکن. اف یک جی وی بگهجه استا هری بلند آقر بالخیال حریمی. لگوری نوچار روزنامه از ایندیپندنت رایدارین لندنی دیار کرن که کسین خوازن سردان جنازه ملیکه الیزابت بکن و حتی 35 ساعتان لریزی بسکنن. سروک سرویس پولیسین لندنی سر مارک راولی گوت و به هزاران پولیس تبلی لپیواجوی ببن. ین کد خوازن خاطر خوش ملیکه الیزابت بخوازن بری خوددن پیارین او لبندا دورا خانه. تاویتی پیشبینی کرن هری زیده 350,000 کس ده وی دمیده و قاربن ملیکه ببینن جی لیتی پیشدیتن هجمارا کسین کودچن هرمی 1 میلیون درباز بکن. ین لی ادینبورگ خواستن جنازه ببینن 10 ساعتان دریزیده مابوناسی. بله بینرین هجان دوچین ملور بداوید بن حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد و بختوار بن.